Hey everyone! Welcome back to the channel. Today, we're diving into the vibrant Igalagal Festival 2024 in Tawi-Tawi, Philippines. If you haven't heard of it, you're in for a treat as we explore its fascinating cultural significance and environmental impact. The Igalagal Festival celebrates Igalagal, the local term for seaweed, which is a vital part of the livelihood for the people here. Tawi-Tawi's rich waters support various seaweed types that are exported globally for food, cosmetics, and medicine. This festival showcases the unique Sambajo culture, characterized by traditional attire and dances mimicking the waves. It's a vibrant display of how deeply the community connects with the sea and its resources. The Igalagal Festival features a grand parade where participants don colorful costumes made from or inspired by seaweed. The dancers perform gracefully, embodying the fluidity of Igalagal in the water. One highlight is the street dance competition. Different groups tell stories through choreographed performances, illustrating the seaweed cultivation process. It's an impressive showcase of talent and community spirit. The festival also emphasizes sustainability. Seaweed farming is eco-friendly and helps maintain marine ecosystems. By celebrating it, Tawi-Tawi raises awareness about protecting our oceans and their resources. If you're looking for a culturally rich and environmentally conscious festival, the Igalagal Festival is a must-visit. It's a celebration of livelihood, nature, and tradition all rolled into one amazing event. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe for more festival features from the Philippines. Until next time, stay festive.
Yan, and that was... Minsan maalon nag-aagata tausog pa siya o Bisaya sama Uyuming katawang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saga kakasi kami makamahaluk itu mitu pahadir pakalekam masuli-suliku pak agar-agar subay eta ni sayu arta naan yana muan kasanang makalumno banan kakasi kami maiyan-iyan tutu subay eta ni sayu. Banan kalasahan kami, pitu kita ni parkala pagsitling agal-agal. Tandata na mitu bang bete ingga anu heya ni sakat-sakat ni tepek-tepek maka ni kehet-kehet ganda mbaya pagabar-gabar. Ni pagdaheya-daheya iya hasupaya sali-sali suligna minsan du iya ni kuar-kuar. Kalasahan kami palatun sa kitab itu. Maiyan-iyan tutu benyeng kotan eta suberu ni tojokan hasupaya paheya iya. Oh sor subay hap emapantaw iya hasupaya hap suligna. Na maiyan-iyan tutu boleh na kalandu labong suberu ni puputan min anu pamikitan na. Yana tutu ni onan pag-harvest ma agal-agal mawaktu lain na ya kalandu heya. Mito na tandata bang bete inga ni onan pag-harvest. Bang ibarat paglasa ni onan pag-agal-agal atau pag-harvest maagal-agal tutu. Ibarat minsan du bete inga bebidina sigbitna binasana nitong basanduya maka anu habasana magasukol.
Bismillah naglangan en titik kulintangan kumay parayawan en nangalay ibot iyan. Daling ku daling entong makaa daling ku daling entong makaa.
Tinagnaan detam kalangan malahat tawi-tawi kalasahan lahat lingkat pagusahaan luha di laut pag-agal-agalan. Na ba kami magpanbaan? Magbeya-beya kami di kayo bayanan. Magusahan kami bang di kayo bayanan. Panilaw kami magagagalagal. Pinilaw kami di kahalo-haloan. Anusol kami son makalaan. Ang sa tayo kaludingin-tinginan. Ami at pagtanuman. Pagtanuman nagalagal.
May daling, daling sa may daling, daling. May daling, daling sa may daling, daling. Ling isang daling bagatiun, ang balat na tiring-tirirun. Mabuti daling sulasihun, ang pamanis-manis wa'y naliyun. Ang pamanis-manis wa'y naliyun. Yaaw labot diyang mairum, yaaw labot diyang mairum. Maguyong ko magiglap, kan bang sildukong. Kami tumintan tubas, pilat, pinalingkat, ni kaapay nga hubat, kasilasan isumpan. Kami itutolera, kaablu patikana, aluni aruwaku, kita balik matemu. Kami may mabatinaan, aman tak kahormatan, malibang buka isa, tawi-tawi kamalitaan. And that was the Municipality of Tandubas. Sagdangin. Sa? Oras sa? Satra! Angay ka ba lumaing? Masige subo-subo lahat nga holang naka. Sagdangin na satra. Pehe ako ni Dilaot. Mga di ka dahom, boka man ni Dilaot. Dahan na ba? Katsrina? Oh, Katsrina! Katsrina! Ay! Angay baluin na! Masi ako tinuli! Pabungkal na ka, jaling gimano, arak makalangan ng Dilaot. Di na to ako si Diyan na bensino! Masi kita tinulinan! Alo, pabungkal na ka lang, ng lauta, kahengon makabati na na kano. Tuloy na, nakanako, dakamengo, tuloy na, buwa-buwa. Sa pehe na ako ni Dilaot. Sa gagalalahan! Pehe na kita ni Dilaot! Teka to, nga
Sikam! Antayin! Antayin Sikam! Tabangin! Tabangin Sikam! Antayin o! Song na kita! Amole na kita!
agal-agal seedling o locally called as pagbibit. Karaniwang ginagawa ang pagsisidling o pagbibit para sa paghanda sa pagtatanim ng agal-agal. Ito ay pinagtutulong-tulungan ng mga magkakamag-anak para mapabilis ang pagsisidling o pagbibit para maitanim sa madaling panahon. Silat. Isa itong klase ng martial arts ng mga tausug noon pang sinaunang panahon na karaniwang ginagamitan ng dagger o itak upang may pagtanggol ang kanilang sarili at pamilya laban sa mga masasamang tao. Silat. Agal-agal planting o pagtatanim. Matapos ang pagsisidling, ito ay handa ng itanim sa karagatan at hihintayin lamang ang ilang buwan bago ito lumaki at aanihin. Agal-agal planting o pagtatanim. Kuntaw. Isa rin itong uri ng tausog na martial arts na ginagamit nila sa pagtatanggol sa kanilang sarili at mahal sa buhay para sa mga taong may masamang balak sa kanilang pamilya. Kuntaw.
Agal-agal harvesting o pag-aani. Matapos ang ilang linggo mula nang itanim ang agal-agal, ito ay handa ng i-harvest o anihin para sa susunod na proseso. Agal-agal harvesting o pag-aani. Agal-agal drying o pagpapatuyo. Matapos ang pag-harvest o anihan, ito ay kailangan pang ibilad sa araw ng maayos ng ilang araw o linggo para ito ay matuyo ng todo. Agal-agal drying o pagpapatuyo. Langkabutyang. Ito ay isang uri ng martial arts ng mga kababaihang Muslim noong sinaunang panahon. Inaaral nila ang ganitong martial arts para may pagtanggol nila ang kanilang sarili. Agal-agal sacking o pagsisilid sa sako. Matapos ang pag-harvest o pag-aani at pagbibilad sa araw, kailangan itong masiguro na ito ay tuyong-tuyo na at ang panghuling proseso ay ang pagsasaking o pagsisilid sa sako. Ibig sabihin, ang seaweeds ay tuyong-tuyo na at handa nang ilagay sa loob ng sako para ito ay ibenta. Agal-agal sacking o pagsisilid sa sako.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuhu. Mabadtenaan, saksian tabisab, yapag agal-agal malahat kami, lahat barakatan, the land of beauty and the cradle of Islam in the Philippines, the municipality of Simunul. Simunul, 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 kalasahan, Simunul ni sanglitan, leka lahat-lahatan.
samyonan pagburda. Burdahan, yani kayo usahaheya mas dul. Saga karandahan kami masimunol, ni anak-anak matoa headiki, tao nga burda, yan na pusaka, may saga kamatoahan. Sumagawa, sumindi sa amin burda kalagal. Pagdedeng, yaheya pag-usahasab, mapag kami mas munul.
Mag-school. Ayan, Masyoto! Maingga na kami lo! Maingga na panggi kayo! Amala na kami ito! Daing halaud sinbunggaw, akuin pangyan. Bang makusuging Quran agaran. Lupa bunggaw inula di pindahan. Pituhod panggi kayo ilo. Aho. Auzubillah ni taklaan. Bismillah ni pangunuran ni kaampas ambayan. Hadis by awar jaman. Di kayo pamintangan sigpit by kaluman. Magpisi mapantayan, magsagat matabahan, usahe kaginisan, baniya halihan. Dandalala nga hinang, hagut paso ni sandalan, suway ni pagtuyuan, yan na iti kaluman. Kami man na usaha, pinagbea-bea na, daing ni darangan na tepo ni pasoroyan na. Akal-akal ni harvest na, boni patimbang na, baran lando binasa, makamula-mula na. Kakatan tape na, hebaki ahea, anak na magtuy ang ulang manakapidian. Ang amo na tabang ni buwan ni pantan, iya ni patambalan. Angay. Abakat si Odo. Ay, makabakat. Maiya ito. Abakat ni ba? Okay. Pahapon. Buhi wajang, buhi kalimbitan. Tiap pantut malangong, mau mo kasakitan po. Amin.
matawi-tawi, magagalagal, festival tabi. Ilo na sigat na kami magpausahan, sa kakarandahan, makakalalahan, agal-agal to makataba-tabahan, dahil nga sa isap laban ni Hagaan. Hey! 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 Arong! Obeang! Amole na tabi! Nganda tabi! Kamahardikan! Sintawi-tawi! Plante, pagtanong agal-agal.
Seedling. Pagbibit agal-agal. Harvesting. Paghun agal-agal. Drying. Pagpatoho agal-agal.
That was the performance from the municipality of Palanjarkam, Nisau Tubian.
Magsukul performers from the South Ubian. This time, tawakon na to in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stillness in motion. That is what Pangalay or Igal is. Moving gracefully, slowly, but surely. Symbolic enough that for the Agal-Agal Festival, we display our authentic Igal to portray the lives of our dearest Agal-Agal farmers and how we produce our Agal-Agal, making it our biggest industry. Slowly, gradually, but surely. Just like Pangalay or Igal, our people strive steadily to make Tawi-Tawi known to be the biggest producer of Agal-Agal in the Philippines, gracefully and positively impacting the economic development and the lives of the people in general. As we dance towards the future of progress and development, let us not forget our roots. Just like our authentic Pangalay or Igal that never must we modify. We must be proud and honor our identity as it shall guide us to a unified future as one people, as one province. Again, with the authentic cultural dances of Tawi-Tawi, this performance is dedicated to our Agal-Agal farmers and all those who work hard in steadily bringing Tawi-Tawi to greater heights. Kahayahan pag-agal-agal, kasambuhan Tawi-Tawi.
Salsin pagagalagal kapupuan tawi-tawi kapuyanan malanaw kakauman magambo ay pagagalagalsin kami usahay kasambo mga kanakan mapajato hinmahinang doktor iban master sundalo hakauman makatabay sintawi-tawi kalasan magbastahin kalangan bangaon kakulangan hey pagmapan dakumain Alright, that was the performance from the Languyan Municipality. Bismillah, kami pagmunda, malimampu ka sa kamahalika.
Busay kami minsa pasaw pa, patundog ni bunggaw parukla. Salam lapal magkasilasa, malangan ko amaid na paba. Mampain masi tasugpat paglasa, sapa alhamdulillah.
All right. That was